I jeste Raja iz rodnog kraja i danas igramo Geometry Dash World. Ovo je moja prva epizoda Geometry Dash Worlda, pa tako da ćemo nastaviti prije klipa. Hoću da nešto da vam kažem. Ako subscribe, like, ako hoćete da pravim više ovakvih gameplayeva, koment. Znači dole u komentarima mi napišite ako nešto ne valja ili ako treba nešto da dodam u klipu ili ako hoćete nešto da me kažete, ono kao to tamo, to vamo, i share ako vaši prijatelji nisu u stanju da vide ovaj video, a hoće da ga vide, a i ne moraju. Eto, ništa, mi krećemo od prvog levela koji se zove payload. Znači pojačat ću malo malo ovako, pošto jako glasno se čuje preko programa. Nadam se da čujete dovoljno, a imate i vi preko play da skinete to. Ja imam account za ovaj Geometry Dash World. Imam account, zovem se, sad ću vam pokazati, stalno reklamirao ovaj Lord's Mobile, ne znam zašto, znači zovem se veliko X, znači vidite moj profil, neću ja da prazim, naviram to, idemo na Beast Mode. Ovo je jedna od mojih omiljenih pjesama u Geometry Dash Worldu, tako da, ajmo. Aj, lagani su, brate, leveli u odnosu na onaj obični Geometry Dash. U ovom Geometry Dash Worldu ima mnogo tajni, znači ono kao secrets i tako dalje. Pa otkrio sam ja te secrets, pa ću u sljedećoj epizodi Geometry Dash Worlda pokazati vam te secrets. Znači ukucat ćemo kodove i probati kako to ide. Da možete i vi ukucati, da se ne patite sami. To će biti to za Dash Lands. Idemo da vidimo ovaj daily. Alphanet Soup, ima krunu, daj da vidim, izgleda da je hard. U stvari piše da je hard. Ok, ovdje ima strelce. Trebamo gore. Ojoj, majko, vamo, dobro. Vamo, pa u sredinu. Oh my god, Flappy Bird. Ovo je mogam dobro napravljeno, ovom se sviđa. Neću više 21%, probati da prijeđemo ovaj Alphanet Soup. Kako se zove Alphanet Soup, da? Napravio sam ja svoj level. Zove se Runner and the Jumper. Znači ja sam taj level napravio. Dugačak je nije i nešto, ali ja nema veze. Napravio sam ga, ima ovaj quest, to je nešto ono kao. I da, došao je neki novi update prije možda 2 sedmice, u stvari ne znam kad je došao. Kad odete na create, kad dođete na napraviti level, kad odete dole u donjem, u desnom donjem desnom ćošku imate search, ne ova vrata, ne ta vrata, već search. I kad odete na demona, pojavit će vam se plusić desno od demona. Kliknite na taj plusić i vidjet ćete demon filter. Znači ima demon, easy demon, medium demon, hard demon, insane demon i extreme demon. Vidio sam neke youtubere koji su pokušali i uspjeli da prijeđu extreme demon, znači on je jako težak. Tako da ne znam nija šta mene čeka, tako da nije ni bitno. Ako hoćete, znači možete posjetiti moj account, možete mi poslati friend request. Inače imam ja frenda, brzi ubica 554. On mi je friend iz razreda, tako da on još nema YouTube kanal, a ako bude imao, subscribeujte se na njegov kanal, vidit ćemo kako će se zvat. Pa to je bilo to, rekao sam šta da uradite ako hoćete da pravim više ovakvih gameplayeva, ako nešto hoćete da mi kažete, ako vaši prijatelji nisu stavljeni da vide ovaj video, a i ne žele, ako hoće, znači subscribe, like, share i koment. I vidimo se u sljedećim videima. Ćao.